Saudoso Silvino Armando dos Reis, o código Virtude Kiak, Hakoto Is e Hospital Antônio Carvalho Lahane. Tama sofre moras complicado, saudoso Silvino Virtude Kiak, sofre moras rang midar, no hipertensão cleurona. Tuir médico sira detecta e tina riwan rua sanore walu, esposa ba saudoso, Lindal Vavas, hak tuir. Saudoso sofre moras rang midar, no tensão cleurona no nekada fulan saudoso bahalo check-up e Hospital Nasional Guido Valadares. Além de saudoso mo setang moras mer no isbot, no dia quinta-feira, semana kotuk família decide lori ni bahalo tratamento e Hospital Nasional, depois o Hospital Nasional halo fala transferência ao Hospital Antônio Carvalho Lahane. Vai ser quase semana ida, no hakoto is e a quarta-feira, loron sanore sing ida fulang março tinen reun ruat, loron sing neng. Nia moras makne an moras sida fila dadme moras mi arde hasta isbot iha mas hasta iha witum sasa reaksi tebes katak niani hasa isbot tebes lah iha mas hasa nia hasa mi arwitum makin hasa isbot nia hasa iha witum mabe nia moras selik makne durante nia moras hasa ranidar o tensão o nia moras makne mabe ne idatuan mabe durante nia moras ruane tambahnya detekta tiana kataknya ne moras ramidar ho tensão mabe programa ba idenenian sempre kalang ternyata ini fulan ya sempre ba asa kontrola mabe fuinda dak maka katak dia miar atu ba konsulta mabe katak iha umane ami lahaten kataknya ne moras mabe ni miar ne iha may be hasa ba hospital makatak dan hasa detekta niya moras katak dan isbot mas iha bebe ni isbot iha mas hasa tumakas liu la iha hasa nato mas hasa ursi karbosok la iha falona mas hasa maselu be hasan isbot ni hasa makas liu tebes la iha ne durante na ami hasa lahare ne katak niya isbot pinadag makataba sa ba konsulta doktor sila madektek sa konsulta hi order malta may pwedeng doktor madekta katak niya moras isbot niya doktor koko dalatolo may be lahit ang resultado ne maklori ba ami meudiane lori keda sa Guido Valadares to hinaba lokrai kwituan sida to jam 11 kala makuen transfer ami ba lain to heneba doktor sila atendimento kalau ya atendimento mabe doktor sila foi informação kataknya grave Enquanto saudoso ni aling Januário dos Reis, o subgoverno leu o Ministério Assuntos Combatentes na Libertação Nacional, atu tau matam ba uang kiak neng tama mate biang mo se inclinaan e funo durante a ocupação Indonésia nessa veterano ida. No durante ne saudoso Silvino Virtude Kiak sida kuetan direito no dar frente clandestina, vai ver saudoso halo reclamação no agora nini narang se ia processo ni larang. O anmesa barak masih kikoan, kamane maka usuba governo, se governo Hanoi ni no dar ema veterano ida, governo Hanoi mensa tama tamba falo konia o ansira tamba o ansira se kikoan hela sira labele serviço mesa tamane maka governo tabele fajur nia lista tak sai uluk ne nia tamaya lista pendente nia halo reclamação e foi na lei hatama ona e hana mudança atu ne nia lista edital ida foi atu sai ne nia naran tama ia 814 lista ne sida pakasai mebe hana tempo badak segi pakasai Saudoso Virtude Kiak, município Aldea Carano, suku Waitame, posto administrativo Kelikai, município Bocau e Loron San Luis Lima, fulang agosto tinang reong ida atau sia ne no resensia, no saudoso hakoto nine peregrinação e mundo ne, e a quarta-feira Loron San Luis ida, março tinang reong Loron Racing ne, e tukuwalu, dadera horas Timor Leste. Saudoso ia mong aling neng hat komposisi fetorua no manerua, o si amang Antônio dos Reis no inang Isabel dos Reis, nebe mate biang hotona. Durante se mori saudoso halo serviço nesse negociante no saudoso rasik formou uma caim hone cabem. Primeiro, Joana Candida Vaz, sira ia uang nang hitu komposto se feto nang rua, no mane nang lima. O si uang nang hitu ne nang hat filona kamate,
enquanto nem tolo siluk makasay moris to agora sa rozumos ia fenkik onaran lindal vavas sila nem roi oang neng com posisi feto tolo no mane tolo. Reportagem de Marquita da Silva, Televisão Timor Post.